Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kami dari pengurus masjid ada mengadakan kegiatan silaturahmi ke rumah-rumah penduduk, terutama ke rumah jemaah masjid di Baitur Rahim Kubang Landai. Jadi kami dari pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kekompakan kita tingkatkan selalu, dan begitu juga dengan keluarga-keluarga kita yang dirantau. Nanti setelah aman dan terkendali nanti corona, kami menunggu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di kampung Kubang Landai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal bersanda gurau jusana dari rantau lelah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau bersambung tangan saling menjambau bersanda gurau orang rantau lelah pulang Minang Maimbau bersanda gurau orang rantau lelah pulang Minang Maimbau daru rampu sikara kali basambung manginyo panyiaran baputa kampung coba kulir yang Minangkabau babagi salam barayo di kampung kita adai budaya di tanah buno bajawe tangan saling basuh are ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketopek gulai kapal bersanda gurau jusana dari rantau lelah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau basambung tangan saling menjambau bersanda gurau orang rantau lelah pulang Minang Maimbau bersanda gurau orang rantau lelah pulang Minang Maimbau. Sayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita ada budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh are
arek ganggam saling menyapu. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kule katupe gulai kapau. Basanda gurau josana dari rantau, nan lah pulang Minang Mahimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basambung tangan saling manjambau. Basanda gurau jauh orang rantau, nan lah pulang Minang Mahimbau. Basanda gurau jauh orang rantau, nan lah pulang Minang Mahimbau. Daru orangku si karak kaliang, basambung maninyo paniaram. Baputa kampung coba kuliliang, Minangkabau babagi salam. Iyo orang kampung di rantau orang, pulanglah pulang karena bundo. Minang Mahimbau dan Sarukan, Mahimbau orang rantau pulang ke kampung. Bakumpul kita di hari raya, barayo di kampung kita, adai budaya di tanah bundo. Bajawe tangan saling basuh, arek ganggam saling menyapu. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka gulai katupe gulai kapau. Basanda gurau josana dari rantau, dan lah pulang Minang Mahimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basambung tangan saling manjambau. Basanda gurau jauh orang rantau, nan lah pulang Minang Mahimbau. Basanda gurau jauh orang rantau, nan lah pulang Minang Mahimbau. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم حول علينا في سكرات الموت وجنات من النار والأخفاء من الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء بيدك الخير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعز من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pasalangan dak baurang, salangan diring bogadang, semakin jauh rasanya jalan pulang. Lama sagalo pasandian, tangih jatuh kadang.
bimbiangan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggang saling menyapu Salam barayo dari Minangkabau, dibuka gulai ketupek gulai kapal, basanda gurau sana dari rantau, lelah pulang Minang Maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, besembuang tangan saling menjambau, basanda gurau orang rantau, lelah pulang Minang Maimbau. Basanda gurau orang rantau, lelah pulang Minang Maimbau. Daru rapu sikara kali basambuang maninyo panyiarang baputa kampung coba kuliah yang Minangkabau berbagi salam barayo Ini di pasukan kejang-kejangnya. kampung kita ada budaya di tanah buno bajawe tangan saling basuh are ganggang saling menyapu Salam barayo dari Minangkabau, dibuka gulai ketupek gulai kapal, basanda gurau sana dari rantau, lelah pulang Minang Maimbau. salam barayo dari Minangkabau basambang tangan saling menjambau basanda gurau orang rantau lelah pulang Minang Maimbau basanda gurau orang rantau lelah pulang Minang Maimbau. Sayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita ada budaya di tanah bundo bajawe tangan saling basuh arek ganggam saling menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai katupe gulai kapau basanda gurau sana dari rantau nan lah pulang Minang Maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basambung tangan saling menjambau, basanda gurau orang rantau nan lah pulang Minang Maimbau. Basanda gurau orang rantau nan lah pulang Minang Maimbau. Daru rangku sikara kaliang basambung maninyo paniaram baputa kampung coba kuliliang Minangkabau babagi salam
Iyo orang kampung di rantau orang, pulanglah pulang karena bunda. Minang maimbau dan sarukan, paimbau orang rantau pulang ke kampung. Baku kita di hari raya, barayo di kampung kita, adai budaya di tanah bundo. Bajawe tangan saling basuh, arek ganggam saling menyapo. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kulek katupe gulai kapau. Basanda gurau jo sana dari rantau, dan lah pulang Minang maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, basambung tangan saling manjambau. Basanda gurau jo urang rantau, nan lah pulang Minang maimbau. Basanda gurau jo urang rantau, nan lah pulang Minang maimbau. Saayun sapa bimbingan mama jo kamanakan, malape bulan Ramadan, salam bajawe kamanangan. Barayo di kampung kita, adai budaya di tanah bundo. Bajawe tangan saling basuh, arek ganggam saling menyapu. Ini pasukan pemburu kue lebarannya guys, masih kejang-kejang. Dari Minangkabau, dibuka gulai ketupe gulai kapal. Basanda gurau jo sana dari rantau, dan lah pulang Kue lebaran masih berkeliaran guys, hati-hati ya. Salam barayo dari Minangkabau, basambung tangan saling manjambau. Basanda gurau jo orang rantau, dan lah pulang Minang. Selamat sore kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baik yang di kampung atau yang di perantauan. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dalam rangka kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah masyarakat di Kemangandai. Terima kasih bagi perantau, sabar. Nanti setelah corona habis silakan pulang. Kami menunggu di kampung halaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayo